Hano turi ni mu karere ka Rwamagana, ni mu murenge wa Mukarange, ahabereye ibiteye ubwoba byarishije abanyarwanda benshi cyane. Aha turi rero hagaragaye umurambo w'umugabo uri mu kigero cy'imyaka 52 y'amavuko, wari uri mu zabukuru ndetse yendaga no gufata pasiyo. Uyu mugabo yigishaga mu mashuri yisumbuye azwi nka kaminuza. Uyu mugabo rero yaje gusangwa yitabye Imana, ndetse bamwe mu baturage bavuga yuko bamutegereye avuye mu kazi baramwica, barangije bamujugunya no munsi w'umukingo. Urupfu rw'uno mugabo rwarishije benshi, urupfu rw'uno mugabo rwashenguye imitima ya benshi, dore ko uyu mugabo abamwishe bamunize bakamutera n'icyuma mu nda, aho bamuteye icyuma bakazirika, barangiza bakamuzingazingira mu mufuka neza bakamujugunya hano mu murenge wa Mukarange munsi y'umuhanda, ndetse iyi nkuru yashenguye imitima ya benshi. Ishami ry'ubugenzacyaha riri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane uwishe uyu mugabo uri mu kigero cy'imyaka 52 y'amavuko, wari ugiye kujya mu zabukuru, wigishaga mu mwaka w'amashuri yisumbuye ya kaminuza, ndetse bamwe mu baturage bavuga yuko ashobora kuba yishwe n'abagizi ba nabi bamutegereye kugira ngo bamwake amafaranga, kubera ko bari bazi ko uyu munsi agashara k'abarimu kaje. Bishoboka yuko rero baba bamutegereye gutya bakamwica kugira ngo bamwambure ibyo yari afite. Bamwe mu baturage babonye uyu murambo bavuga yuko umugabo yitondaga kandi umugabo yagwaga neza, ariko yishwe urupfu rubi cyane. Nimba yishwe anizwe agaterwa n'icyuma mu mutima, ni inkuru yashenguye imitima ya benshi, ni inkuru yahamuye benshi, ni inkuru yarishije abanyarwanda benshi cyane. Abandi bifata ku munwa, n'inzego z'ubuyobozi zageze zifata ku munwa, n'abanyamakuru nabo bifata ku munwa, natwe twifata ku munwa. Twari twibereye kuri tele nk'uko mubibona, ngira ngo iyi nkuru nta muntu n'umwe itigize ibabaza, ndetse n'abaturage bababaye, abandi bararira, n'abapolisi bari bari hano barize, inzego za daso, inzego z'umudugudu, inzego z'abanyerondo n'inzego za ribu ziri hano, bose barize barangije bifata ku munwa barebye uyu musaza urupfu yapfuyemo ukuntu rwari rubi. Ishami ry'ubugenzacyaha riri gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyishe nyakwigendera w'imyaka 52 y'amavuko wishwe urupfu rubi cyane ateraguwe icyuma, ndetse barangiza bakamuzingira mu mashashi, ndetse kugira ngo amaraso atava, barangije bamushyira mu mufuka bashyira munsi y'umukingo kugira ngo bayobye inzego z'ubuyobozi z'ishami ry'ubugenzacyaha rikora iperereza. Ishami ry'ubugenzacyaha hari babiri batawe muri yombi bakekwaho kino cyaha. Abatawe muri yombi n'abarimu bigishanyaga, dore ko bagiye kwa kino kigo kitabashijwe gutangaza cyangwa batigije batwemera ko tugitangaza, ndetse abarimu babiri basangiye agacupa nimugoroba saa 12:30 avuye kwigisha, yinyweraga agacupa. Rero nta kintu waza umubwira. Batawe muri yombi bavuga yuko bo basangiye agacupa bagataha, nawe agataha, bityo rero naho bahuriye n'urupfu rwe. Bityo ishami ry'ubugenzacyaha ryabagumishije kuri burigade ya ribu kugira ngo bakomeze bakorweho iperereza. Icyane kitabahama baraza kurekurwa, icyane kibahama baraza gukatirwa igifungo cya burundu. Gukubita no gukomeretsa wabigambire ni igifungo cy'imyaka 5, kwica wabigambire ni igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano, gusambanya umwana utujuje imyaka y'ubukure ni igifungo cya burundu kitagabanyirizwa ibihano. Y'uwo mwana wasambanyije byamugizeho ingaruka, iyo bitamugizeho ingaruka ahanishwa igifungo cy'imyaka 30, ishobora kwiyongera ikagera ku gifungo cy'imyaka 35. Ibyo ni ibyanditse mu igazeti ya leta rihana abakoze ibyaha nk'ibyo ngibyo ngiye mbabwira aho ngaho. Bityo rero maginganga abaturage bari mu gahinda n'amarira, bavuga yuko uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 4 nayo wa 5 n'umugore wa 6. Bityo rero bakaba bari babanyeho mu mahoro no mu mutuzo, aho umwana umwe w'uyu mugabo yigaga mu mujyi wa Kigali, University of Kigali, akaba yari umunyabwenge, ndetse umwana we akaba ariho yigaga. Acyumva iby'urupfu rwa se yahise aza yirukanka, mu kuhagera yasutse intimba y'amarira, ararira, arangije yifata ku munwa, ararira, arihanagura, nyine ariyakira ko se yitabye Imana. Umuryango wa nyakwigendera uri mu gahinda n'amarira, bavuga yuko umugabo bamukundaga cyane, kandi ikindi bavuga yuko apfuye akiri muto. Umuntu w'imyaka 52 urumva yuko ngo apfuye akiri muto. Uyu mugabo aragiye kuzajya mu zabukuru, yari amaze imyaka isaga 20 yigisha university, bivuze ngo yararambye mu kazi, bivuze ngo uyu musaza yapfuye bitunguranye. Iyi nkuru rero turayikesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye tuba twahuriye kuri tele tukayikora tukayinonosora, harimo ikinyamakuru cya TV na Radio 1, icya BTN TV Rwanda n'icya BTM TV Rwanda na Kidasamura TV Rwanda. Nibyo binyamakuru dukesha iyi nkuru, biba byagiye kuri tele, iyi nkuru bakayinonosora bakemeza yuko iyi nkuru iri busohoke. Nk'uko reka amakuru yacu tuyasubikira hano, amakuru nakagaruka ni bwo bwa mbere ugeze ko no muyoboro
wa Kidasamura TV Rwanda, ibuka gukora subscribe ufungura inzogera uzajya umenya byinshi dukora umunsi ku munsi.